Me mama kwaba eba Kodie TV so medin Enelina na yewo Morahim Herbal Center na yehia ye papa ye friend oda Morahim Herbal Center no a medin ne Dr. Sampakani. Doctor me pacho ye mama kwaba. Yes mama Elina mpacho apom ti say apom e boko. Okay ye kasa Dr. Sampakani a ono ne hwan yo Dr. Sampakani enanu mi am wo ya echeze Dr. Bia wosan akanyame asem so ka ho ya Dr. Sampakani. Okay this is what you say the din sikono no na me pacho waso e hanum say no abrofodo na de adwuma ana say abibidro nko a maso ya de brenidro bia nim abibidro nko a say na nyame aboya tum ti brenidro de bi na tabai kra ntakra ba kokra ni ha. Okay nti nura me hu no ha nyina ye abibidro nko a ni abibidro nko a okay we kra de kakra bi ni the double so ni nyina ho no we de kakra bi ni ada yi dia basanta no. Okay nti mpacho yare ben ni yare ben na wunuro ya me hu ni ha etimisa yo mamili na me da wase bebre em se obusa sadia ne me so mecheche gira bem dia kire mu enuna wa no yare bebre na nyame adawroma mesa isan se nyame adawroma akwaje abibido na ntete ewo kwame nkumesu aposuku mu ewo kenduasi efe so yaye heba course binom ewo miamia bebre bibi di se conversation and management integrated resources initiatives yakwaje ntete ewo ho mfie bebre ewo ho kenduasi de we certificate egu ani nyina abandura ya heda akwaje won ntete na wi ekura no nyame adawroma yesanya FDA enti wunura wa hanyina aban edenens aban sa wo aban ni se o Morahim no na wa no nsa wo nti wo hede certificate na dance die yi no enti anyare wa misa no mamili na edoso edikan yare bi ti se obi a owo ani problem ani bi on ani ha no pa oposa bi die glaucoma e bi die tenesi so obi de ne dia ko hospital ya ye no operation ya ne die ben ya ha no ani aduro de twato kora ya ne yesa timi ha last stop enti bi bana se na ni ya ne ya na wo de waduro no bi kana no ano no ade nyame ya adoma mema no de obenom me mama dura obenom na me wo ye bi wo de fa ni echi a engu na ni so wo de fa ni echi a no de bi afase a na onu maduro no me se enwanwa na ni se tie bia etena asi suo glaucoma e de ben yo se de ni no koko na efifi na ni no ni nyina obu na ni no pro suo just like that obu a hwa de kakra bi na ni na bre ni nyina na ye manunu a o wende ye touch o kra nti ni adura nkasa de mititi bi wa hanam ana nya no kra enu firi wa obi a owo osapa say ekuro atoniyam osa type bia na me osa type bia dani pa de obonyame boa me de droma na no ano osa le timi mo obi na chinka se ni mo ya ne ya obi osa timi mo obi sisiare obi timi complain na misisi wanya osa dro na anoma obanu mo dro different enko bi be sa dro bi be de be ye wo osa dro a ye titine de ma na wo no ma bo sa pa wo no ma dro obi wa no mo amana na o mo ye mo titine in the powdered form a ye de ma use a osa no setie bia wuntimi ni dio de be yo nyame bo ano ano nti me wo osa dro a enam pa na osa yare bia ya ene typhoid fever ena tananti nipa na wo osa no bebre 90% na wo typhoid so typhoid no edidi ucha obenya osa obi o typhoid biara from best 6 months ko bia benya osa nti mo satan mi titi amanfo a me ma no osa dura na mama na typhoid dura ka ho ti wonu adura na bo so ntam na dia mama gidini ba kono no enti ntam na ti amanfo bebre e di amanfo ba asoe hanum o mo so abede no krabinum o ma obinum wa mana nanam na de nti no no de o osa nko ade a ene ka akoma to yam ya na amanfo mo ta ka se me ma to abre mata no se no mo njai kan se o ka se wa to abre de a ene obejai adidi ai se da bia ni pa didi but minti se obi aka se ma didi a ma bre dabi yeni ni mbre enti no nyame boe mo odura obenya yarisa ye na nanu se etrenti ya enya ikeswa na o hwe ebe ne kura o se etrenti ya enya
gya me ne wo nkyɛnsoa ɛsɛ wo ba so bi na so so bi enti ye wo enura asort ɛwɔ hanoma ɛnya bɛtɛ ɛna efesu mi kura awodra awodro pa ne ɛnam pa menya fe na ye de mma bi ba sɛ ɛna me ma wo yɛdro no wa wo yɛdro da bi ye ka na ka wa koma na kan bia na me mpa bɔ sɛ obi amadro bɛ ka na koma ɛbɛsa na yɛre bia no sɛ wɔtemi ka sɛ nyame nka na koma na wɔn pushi no na sika no kura da wɔn pushi mra ne fa dro ma no wa nyame nka wa koma ntimi yɛ bibia ti sɛ nyame ka wa koma ti mi nyame ka wa koma na wo ba na ma yɛ drama ɛna doctor ya brɛ nti ugidi sɛ mi so nya gidie gidie nya bia ma ya brɛ me ka sie nua bi na Bahrain mai bi wono apedro awodro more than 15 years me de dro man no sa mantina mu na ma me fa afro wow yen ka say ntina man for me pedro na kulu believe say sa nipa no wo be pem ne ayeye kura na ebeda say ebi ni honom nipa enti wo ma wo me nsam die bebre se mama nipa 1000 adura me ka hye nyame ani monyam say 990 de wo nyina awo na won say wo na duba bia na nya ma no nko a mema dodo na problem mema dodo na mema bi wo mo low sperm count and ha mema papa mema bi wa ni suo na ngoba esua nkwam wo na wom no wo mu ni ahodene wo mu kwa akuta bia wo mu defiti wo mu ba ni suo ni timi defiti ne de nti wo nya mema wo no nkwa bo nsuo edoso a tambia wo ba ne de defiti na o timi ngo timi mi wo dura mema wo low sperm count pa no sami manadura within 1 month na nyame boa na yebe fa afro gise o hwia do ntugu low sperm count be ma wo low sperm nsuo no ntimi enwoba nyame boa na me de do kana nyama hoden oba wo doctor minchawa no na sani o si ka se o ma wo adrui na oba biba na se obeka chiro se bia doctor minya wo sei ni sei obema na frɛ ni kuna ba na master o mumie no nyina yare ana se obema ba ko no nko adru dodo na de me kan se o mo na mama me awodo no ta mama me ma no nyina no maduro dise ko ba se be ma no ye hu se oni problem na se oba no nko ade ade ma oba na duru se be ma no so na o problem na oba no so ni problem eno so etimi ma oba ma no nko adu na me de most of time ya na me mama ne me ma no nyina ene maduro na aboa be ma na bia oba ma bia wa wo kura bia be last 2 3 4 years bia one oba bi kura wo ba we one no ngoi enso be timi ba se sa period na edantem no ni nsuo no timi sei nkwam wa no mutimi ye week bibia timi si because ne ma bia betimi e dia man kwabo am kura adifiti wo mo tie basa na mo do na so de ka ho na support bibia na bibia e ko nanim tie ya na metama afanu no nyina aduro bibia etimi ye kama e wo magina eye yare a udikan bodin eye osa no won se osa no se ni na o si share no typhoid ene dikan de shase na osa no e de ne ho aba be enti ye osa bi no mo ha adidi nipa no moja mu adidi ni mu a enti didi ni mu du achi na so ba ubetima manadura ebetu ase anasa wo manadura yaw no eso e sekra ade ne ye kuro mi maduro no se mi manatafa na mo de ekum typhoid mo ano na osa de so asa kum kuro no ama no ho ato no nye komisi da bi ye manadura na manayiso ye do no nye se ba se mi manipa na osa dura wenum de nye wenum bi ne de be ma no ye titi ne quantity se de obayuso a ne ho bato no wenum de ogro a ye be mo ato akwa akire wenum long term open short term de na ya prepare bi e be ye no in a gallon form ne ne ma obi o mo amano de ma ye powdered form na ma chew se de betia ayuso do no odi betire di koko odi betim di bia no tim di bia no nsuo no ni gina bre and the short term boys why free once mo sata o mo yare no o mo to tandu we na obi o no ma do we na be 3-4 de bia no mo wi on to do no bi ma o so aduro mi no ye na ye e wo ma no sa kwa ko hie do no no to to ba ko no akwa no o ma o se ma we aduro di mi no ya na bo mi pa o sa na nkoda ta fa do nkoda tia ye ndo no ye wo gina bra nipa na oye ndo ne betimi am oduru a ebetimi akum yare ndi ama ho na won say ya ye wo dwaso le dodo na ehie ska no ti wo kona se da bi eto we ba ko ma na eto we ba 100 bottles ma na owie but bi ho mo nwini amanfo yare no ho
ye dwene yare no na maka gina bra na che wutimi bom modern na nsa ka aduro na wo say wayare saa eno no enti wo bi say so eno no na aduro ba ko a esa kura me ano odini ye pa obi a prostrate ha no ni a hye no roba and then a 1,000 years and 2,000 years and 3,000 years and even 10,000 years kura nyame boya man do within a short possible time ye be ya man free no be mam ye be you rubber na free no be mam prostrate ne fa di agro wa wudi achinyi wo prostrate pa no wo ba pa na be san me ka che o say meje se ka 10 kura na beto so nyame boya meje free so prostrate adure kura mi na ya titi powder bia kana obi o e amana na be titi powder form we obi o ha e be ma nsu aduro e de akasa adure unse kura mi we ha wunu sa no e skapa na ayi we yesi wasa no prostrate be man be mo hihye no wontimi nyunso obi o dwonso obi on prostrate o dwonso gise ne toilet never obetimi atena sisa some ba hey ya ye be wura TV man na no dwonso ba kura nyama bi o to one na dwonso ma 2 hours na be man mo hihye no na e wo no asa dwonso no ba asa emma asa emma na mo hihye no anya agro na no me se obi nke ekwe na operation ya hye no roba o yusu adonu anu no enu 2 weeks kra enu 2 weeks that's why free and the prostrate obi a prostrate hanu paade na me boa Dr. Sampakani me de dro kana na me boa nyama hoden obenya ayarisa enu so free wa obi a ojane na moja obi jane na kokko butimi yi flat enu so adi yes bia di bia me wadrum de man ne wonum na wonum bie no na ya mixi oba mixi bi ne enkuto no di piatua kokko bodi 100 years kwa na me boa no anu this aduruma ya na mosata ma tun dize KKB this o ba bia se so pe kokko do as doctor me hia wadu na wo ya advert atabo dize KKB no chese kokko so wono no short form no the short form mind KKB very powerful enu free wa said ne empam yare ya de ha manfo sai gonorrhea yi syphilis candidiasis agina brand ya na enkabe ye advice I would say you better anu no me doctor kra me husim to be about me numbi me numbi no ma yire so numbi na tabia siesie ahimfi ona munyina mai dey because infection dey ya de ha adwene titiri makra no mo de no ba etasie wa odiem tasie kra si wa odiem ai and my baba kan wasem and friend si akwa my baba kan wasem when say drowi we say drowi ma twa say one to be ayo ho we a madro special we oba no drowi no we carrot no the flower work akra and adoni this will tuni chema be ma very good ebusuma we oba na ni feel na wo no madro no anya feel na the whole world we nya dro bi ma feel biem to we last stop mo nyame wadro no kra say na usi kire media ni din fofra me site media man kra ya last stop ana wan to bi so ayo and so ni nyina efrotu odin mu enti we so e dro bi a kama pa doctor me ntwa wa no me pa cho eye yare ye friend koko eno so wo ho adro wa koko de ni no bebre no awu se se bebre koko no kwa your powder form ho your no liquid form bibia koko de yare bia no se wo hwe FDA kura na yi ba kokura koko kura di akutire wo koko no ti anu de yare bia se wona ntina wona ya poli ebo bi kirikiri kitwa bi no di koko de ade enye yare a etimi ha bia okonu mojaw wo ya de die be nyam baba mo duro koko timi mo ba bridi koko timi fifiri oba sabe na wodi ano bi die timi fifiri ase koko timi tue obi sabe na to na najai etimi tua ho odidi kura na nyam hye ne se baba ba kana mana ba toilet ntini nyina be mo na dura e ba hye no kura hwe mechiro ibi ayi won se koko kitwa bi da ho hasesia ho die se bi anketekete no wo yam nkyene kura nkyene kakra bi na de gene kakra ka ho wo de tata so anopa nwumira e ba hye no kura de nketekete na tata no akase ndie so balam giskadi akase ndie me head up penedro e de ama ade so e be boa pa anye fadi agro. Okay doctor me pacho masem bi say sign this one say yare bi wo no ma wunro ya wabobo so nyina enti mensa yo say no wa no yo yare bu a ene ye duro no enko honum me say obi a wotwa menina duro
obi a wotwa eno mi menina duro na se obi a obodam ne nyina menina duro ha na de me bobo so de wan tucha mame a wa na ayo ho ha wan tucha mame a wa na ayo ho uni na duro eye obi a wotwa na obi a obodam na obi a wabodam na obi so akura egu no akura so menina duro ha akura de bi so na duro pa ba me menina duro ha ndi o yare bi a wo rekwesa mo na duro ameka che obi so menina duro a ene so meka che o hwe o blood pressure anda di stroke ba me wo na duro tatahwe obi a stroke wa chi ni bia ba na duro so ma BP duro obi a wo stroke so wan fa BP duro ntitina ontimi nya yare sada na diabetes nso diabetes ene say BP ene tananti obi o diabetes bia sugar the pressure almost 90%. Bi o mo sugar de almost 90 ni nyina me mo dura me konkan nti so o sugar me ye penu aka say we de ene BP ne 90 ti bi o ba me ti check na o bo say na BP na wa raise high ya no me wa dura me de ba ma o ba no BP ne be ko be ba normal but o low pressure me fa ma sa BP dura me no kan say obi o low na de mana o no 2 days e obewu but on high pressure there when a fadron man obo ni sama ma obo ni sem say na boy say wa wo nam soro nya grokra ti blood pressure ya dey be high dwene enti obi o say ja be me na duro ti stroke patients bia ma titi amanfo bebre say stroke say akana to ho na no achia wa ye de ben no na ye style bi de ben oh nyame boa me mana duro ano nti obi o BP ye be mana duro obi a stroke achi na to ho ye be mana duro diabetes no ye be mana duro bi o diabetes bi no so de e ma bi nim fon sugar e ma bi fon papa ni nyira e mana duro nyame adawroma bibia e be ye kama pa doctor we dey me ntwa wa no wo kasa no mete no kasa enu mu se wo kasa e bi mu firi amanone e beji we aduro no bi enti se sia so obi wa amanone na so ti we aduro yinka se ye advert ya no ti we aduro yinka na se o pesa ne nsaka bia kwan be na be fa so ne nsa betimi aka wonu yi ane de e be gina nipa no obi wo ha ye timi di post no obi so ha bia me kase bia ne nipa firi wa ba a wo be ko ono so timi arrange na ye de aduro no ama no na wo de akwa akoma no nti ye wo kwan bebira ye be afa so nipa no nsa be kan aduro no de nya se nipa no obaji ato na de se de nyame asia ayeye no ene wo pa na wo kase me ko akoji se wo pa na ga me ko na makwa akoji na wo sisi ametie me odane ma bebiri ati ase ebeba de nya se payment on delivery na akọ obi so ha wo de beba na ye de akwa akoma no ati ase because o no bi o ha just wo to materials no wa geda na wa mix ni ma bi ansa na wo de ni nya ya dey to ma wa mana no ye de be ma ne wo mu wo nipa so ha obetimi age e de amane na eno so akwanya e wo honom ti ene method bia nipa de bia wo ba bia obia even wo abroche no last village kura na aduro betimi atoa be bo ana Techiman ha ye wei ba bia wo bia wo pese bibia wo pese oto ayi empanyifo kwa mo na mo ka mo asem bi se echirichiri bia eni dabi and now pese oto ship kura de bebro ya de bebro ga na me that's why say puni anzo pese oto sa wa ho de betimi akona ti aba e betimi de abro be bo ana enti de wo no enti mami Lina mpacha won se yare bi ti se obi ani tipa ye ne ya pa no brofu me na ye friend no migraine very good dia aye chronic when you me use a word chronic dia ye kwankro no a word chronic also very good 24/7 sani pano dia tiare ha no pa no nyame ya do na me na duro within 10 days so kase ne tiare no a che ne 30 years 40 years e ho no dia na aduro na me de ma no wanyusu ene ye duro de be so ene ye duro be ma na no anu e be wura tienum be yi amama bi no anu no na bi before ya de ya sama ya nyame ya boyo de ya sama ya na ya trawo ne ya mamrofo asisi yan amrofo asisi yan ya trans ahaba wo se atwa ha hie nyina wode e boni eswe e ya duro guava e ya duro amango eswe e ya duro gina bebre he obawa me papa tama no ye obawa o wa amango hono na ko wa onyina na wa no de makoka kratum wo no bi no de bi sa hwe 1 month uhuna de be bi aje ko no wa ya no me from no wi de nyina bo kama umba bi abeso
when you are way and it's on my sister, you saw them way, and send me pray. And I told them so in reality, they say you who are going to be brave. Ye nim say, Abia, me the way fra way ya, me the say yes, say ya, a mammy, you can't say, a droby say, I met media summer when you are racing. And very soon, I told that a higher. Very good. One said, I dear be a this year. Yet another time. Obia for Manco School. But now, woman, say, I have one way, a year way, where you way, you know, to say, you know, to say, one more than day. And they are number 90% any other 90%. Say ye oh my number draw 100. Nay you oh my animal be draw 100 ever jama. Oh my animal be draw no. Ye benya almost 80% omo ewa hodini asini oh my animal be draw no. And they chinye bi anim. Na once broni or person ye abi before omo wi ai no do language atete ye language adia amrofuni asisi ya no because who read the book and on akacho say wait you miss this one this and this don't mess with this if you take this it will do this and what didn't you camouflage nti wa read the profana tete wa ja language at all nti wa dey biti no e do timi broni compete our market what do you competition biara because on language no dey amount ana ye mpanyimfo nyina obi asua eno na obi ade adwuma entina ya Africa na wo ha wo dre ye kura no wo di sija so a wan ko register e beche wo anzi brodi de bia beti me problem no na ya jatum na ya nom ya kura e ba ko the can you see ya lecha ba ko film nya a che the year 2010 ho wasi broni drum bia ni wa enkura 1000 broni drum bia capsule so ya memi no chance na wo no wo memi na de in and out no enye ni nyina na timi melti o nti se pale o yema ene so timi ma problem ene na chese mrofudu ya so ya na ye repara na ye amuxasini ni ye chugu ye me nyesa wotina me kan ba bia me nsuro me ba me ma nyu pala onyu pala paracetamol me kaza o mo binton but maybe they remember you because the acid content no very high obia banchia ya no enye me chewa de ne don't say ba for to for guda banchia enye so we twafa say na efa no enye no so what the palaba mi ense gu ase no a banchia be peche we experiment bia ya hunu we nyina e be peche banchia di a peche banchia dia wuni padia wuni dia ewura wa yi be o dey brani pass o ji ejira be no say ai bibi dronya wuni ma be yo say e be say o kidney e be de we anya no kure ye wo kidney no ha ye de ma wa ho baton kidney obia matise ye wo brebo mu yare hepatitis B no C ni yi no ni nyina oban ma hepatitis mi titire do ma be onwa e be onwa my wife was positive and then woni bibia biem nyata me ka de adwama num sanga mi timi fa na advert yemma waduro ahrawa ne brebo mu yade wo lungs no system ba bia emwa na wo so mo te se de titire do ma ano hepatitis ye wo B ye wo C ye wo E ye wo G ni nyina ye be titire no ama mo wanu ma mo say yes wanu maduro na ya bi before ye nsuro yare before the yare dia grow before the yare dia grow once over Africa say malaria say yare bia before mu kura but the dangerous disease in Africa malaria ehuri sire samom me na make achewe malaria betimi yakum just a few seconds but as you wan kum ntem me boa kaza me boa malaria unya ko wura plus one ma wawu wura plus pa samato enti ye wo yare bi ayemu but yade a eha ya before enti obi a wo nompemu yare sikasa me wona dropa na etwato a obeka kire atiefo ni ahwefo nyina efa Morahim Herbal Clinic ho ne me ka kire tiefo ani ahwefo nyina se obi o yare kwankro bia nya kwankro kwade ya kwa kokro ne yanko wo momodin ne ehwe makira kwan na amanfo etu sikatugu ebi de na malamfo so so asiefo bokafo no ye obi no akwa bebo nsiriwom amwa ane wa trofo adi fo so wo man mu what you say okay second Peter chapter 2 verse 1
was a trophy di for me so na cheche for of zuba ti madam for bebre okwa o de 6 obagro nyoma na adu sika di no ni adru ni bibia ya adwiri mu gina bre o didi na adwiri enti me de me kan say amanfo a o mo hwe Morahim eya me doctor Sampakani no mo mpe ba kira kwan na me boa na me de adru kan say wom say ya wo agro mu yare o de ben diabetes o de be yo mama yare prostrate yare bia mama wodi mo sisi ni nyina e be ma adru a e be boa nti mesere say obi biara o yare mu hawo ba bia wo bia ya mama be say sabe so o twe to kra wo de bra na me boa ye be ma wadru e wo nyankopon di be nyama ho de ne nyankopon on say obi biara wo nyama je adru kwa nyankopon di kan sa yare ansa na oba Morahim Eba Center hanom doctor me pacho ne chatwo no wo de number betudwa na wa kire yen ba bia ye hwehwe wa ye behu nti pacho wo number yo mama Lina me number 0243 718220 0243 718220 and 059 528 7489 059 528 7489 and also number bia DMD can buy 0243 718220 WhatsApp line tiba bia uba WhatsApp mi bia ibetumi din komo na bibia ohia bia na wonso otimi atwe apiniye na ye ni woni so ye hwehwe Morahim Herbal Center ifa na ye Morahim Herbal Center me wo Techiman enkwaye so unru nkwaye so fi Pacific Filling Station kwa na eda binkumo na opa ya am say me fie the second efia etoso mienu me fie o fi Techiman eba o fi nkwaye so na eba uniform enti me gina bre no me wo Techiman enkwaye so me nu nkwaye so fi Pacific Filling Station enna me sambod kese pa unya du hodi a ohuma wie na so de number yanya beto dwan die ofra anya dia obeyira na de wan frela na oyira ofrela nko dia onyira da so for cran sanity ti na masema me bon to fanse obi oyare bia no omra na yame boa yenso ye de adru beka no yo enuanom ni adofo we die menkasa bebre kwa because doctor Kani nyina we die mosumu a o se yare biara o die yare ya friend sen yare bia o se just akre ena doctor Saika say obi a wabodam na obi a eni say no obi a wotwa eno nko na doctor say ontimensa apart from ene die yare bia oba na so ye hanum say Techiman nkwaye so a osan de number tudwa enti say oba na say oyira kwan a ubetimi ayede ubetimi afre no na waba behia wa na say kwan ya obefa so a obeba beka ne nsa bia no obefa so afein so say wo amanone na wo hye ya na wutie yen a owo nura say oba na so ye hanum si a na say osuma obi krampo ma no ba krampo na onsa be den onsa beka wo nuro ne nyina enti doctor ye da se nyame hye obebre esumeda ma se bebre